Yang kesini je aku tanangnya. Adi. Jero mage jero stoman tadi. Ikut teri. Nangnya. Iya. Iya nanti ya capi. Masih lah dasar dinyawa aku sapo. Pak Iro waktu ku mabicu mau Pak Iya. Nama hati nenekku. Iya. De nang kau teri sapo. Candri mate. De. Candri ku biasa agak mati de nang kau teri. Mati manukku dua ngana sirek naso mandre racu de nang kau teri. Mako mana tuli teri kak capi. Apa sabar? Iya rasa di pateri kak. Mana kematua mana napa mega wita nak darah cantik. Alah, ini nak mak baju SMA capi. Lah istirahat cari duit. Tapi katawa kalau aku capi, katawa saya pengalaman aku. Apa macam ada kawin tak pak baju SMA? Lo tu kak meli baju SMA. Apa kali selo bola kalau pak baju SMA Indo anakku. Napa kak sidap peku kamera Iya. Maruru nak ruas ngali ku Allah. Tadi anak sekolah SMA lo runtuk bola sekolah. Lepas picen nama tu. Alah, tadi anak sekolah SMA lo runtuk bola sekolah ni. Alah. Tunjuk kasih. Coba kasih. Manina tungka eko siluruangi patange dena sidap benena oko mani walanya renge isuron nono matindro mangkalu ko sari masulap pe kompisae Nyerang. nyarak bolong nyar lai talung pulangi kalipu yala atala tanggoro takapoi pada oronena oleh oko kota Bandung maka tandre sikola nari tala elamandra turang ilamandra oko sandena indona aku tanan ilamandra indo kuncaji yang agamo ana jama jam pada orane kula tanggoro pamate ni ino na angkani ro pada orane mu nalagai buku rupae yara ate pada orane mu pole oko tau sogi ye pura macori tanah pamate la mandra indo kuncaji yang apa nguju komu joka lao madu tanga oko je pada kunrena bene na pada orane ku angkau sadir rencanaku masalah lama pada orane Wah. Ada mandra. itu matan di sekolah lah mandra. Amin apa matan indona anakku la mandra madece mo keparingeramu melono tugan dua nala tatang sogi pamate nila mandra indo kuncaji yang inga ajaromu ragu-ragu agalo goreng sikolaku sipaku atandreina capu baparongko sange wongko sokangi aleku kendro pimelo lautaro Naya indok naro la mandra mapau jusina joka jalan kaki joka aja sendiri yang ia lelena berdikari jadi dinalat bolana tau sogi makuta nasi tau sogi agame si para lumu mangkalat tuoko mai pamate si indok nasa mana la mandra angkamo patata sidi wilau ada peda perang oko je para kundaina benena para kundaina pamate nena para oranena apa mate tau sogi aja malampe corita utang kamu anakmu para piolo
Para palpi lo Iya. Dengar aku, Mbok. Taruh mau kata cepi. Iya. Tahu naya. Kopi. Ya. Arengnya dia nak di. Utang kamu payanakmu para pioloi enreko jolo mate king koilala kantoro ko pura ko mate king lansutoni menre kawing ko purai matu kawing tatap undang-undang nigi mapamula susah cai mariolo iye tona tuyala atarilino asori mondri. Iendon nalaman rakma pramisi ni nalisu naralatun ni bolana makutana ni lamandra indo kuncaji yang enga angka mo gita pole yang pare wai sumange pali sui udani pasau indo dekae napa mateni indo na ajna mega cori tamu tangkap moko tau sogi pada popadoranemu Coba. Apakah susah di para rone kami waktu tenang. Kutu pasti ceritanya ro puima mak bere aya nataka lupa. Ya. Oh kuan itu Mungkin roto ya ro. koro balik bola Bikin kampung. salah bompong asa masih gi okoro salah bompo capi mak bir salo jadi kawan ni jumai kan makara Ya. jadi ko makara wani jumai mi tau mani biasa ro patra we lo anu masih gi jadi maka dari ke kepala desa umungkan cek lo kanu aja na mi tau lo matra we Ya. terapasir pu ima kasimin dan itu kan mak bere aya maka dah batin mak bere aya sini nih di umas selang malat bin kaya kelan masih gi Ya. aja mau kami toko setangnya Ya. lalan nih ulan ramalangi pura male kalo Boleh rante. puri rantri kira-kira ko setang Ya. ku ilalang ramalang Ya. wah sikap bikap bitu patar wiwi Ya. mas mana kamakor na pidato ke iman wih na ulangi Ya. na ulangi pu iman asal sini nih do masalah malat bin kaya kelan masih gi aja mau kami toko setangnya pura mana ngilai kalo sama maka ada pura lagi kalau sama mati lampu mu ni serak kejupuk no masih masih lagi pu imang masih lagi pu imang Ya. kelima kan ini ku patah kapa masalang Ya. oh masalang kira mana ku masalang masih di patra we kagak mete para di baka-baka ulun pu imang masih lagi ya tuh lampu imang melon na salina mak dero iya masuk ke babana masih si walin aja siwali mau pilalang apa tuh mana lampu pemang na putra bam menelin na pitang sandala na makadaya kalaki mako acara na pangai kami minna sandala de na pau na makan mitau karo nangero Wala na ni tahu to. na mo le mito mato na bire aya ana makarap mi to jar masigi sapo Allah. Kampung Salubongpo. Salubongpo Baca na pa mana kayo kasi kejadian ko si Salubongpo. ay di nga ako manim salubongpo no kajadian Mana ka ko sa malori. di nga salo maluri salo karaja salo para salo dua di nga ga ako manim salubongpo no kajadian ga Irisan ya tuh. ay pelanjoy Pelanjut kasi. Jalan kaki joka jai sendiri yang ia lelena berdikari jadi dina latu oko kantoro tamani matan datangang ia purani mate kelan sutoni mendre kawing talumpan di purana kawing si poji ladat toy benena onro ladat nasi poji eko pura iman rewan ni denas dena jetna lepat tudang langsung tama kamara nasi pakam majet benena satu bantal dua kepala satu sarung dua badang acah Lacai. Berarti malah lacak.
mandra otot ni dae maele jaji di buku nandreta nandre cake buku rangi pecola dapakan riana tapi moki bangku lopo esak waju konreweko kon latu ko bolae ala ko ase pitum pese uno no dae mat desa ko pura ko re mat desa joka ko lao mappa bere ko pole ko mappa bere ala ko si pante dua murao malen pawai pole po malen pawai ala ko si wase wase uno no masila aju oko ya wana bolana suange mak boko iro la manra mamele mele iatina makara iatina ilalang nasangi kapat bene ku pada kapada orane ku tania ka iya to bele beleng Iya 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 iya. nasang itu bele bele lah mandra padahal tahu acara pare tuh Runtutnya. Tahu jago na prepare. iya Nala ni bangku lampena tanya bangku lupa nala bangku lampena Kasih batu lodak. nasa lepak buku nandre nanono ni pole bolai selalu okawa bolai nampe abatu ngasange tudan ni mat dongko masa tutui bangkuna iya mana rona pajam masa ipale bangkuna mandre mani bulu-bulu mipakan de pengalaman cepi Iye purani nasa kami menilai yolo na pasute don nama tonna angkae arwa pulona nagara masu padange latu padange nasara mini patap pulo pangkat sidie mamesang napana rampu bangkuna nawatai tasidian lona mate manan ni tedonge patap pulo kosikali pu patap pulo marina sesa Bali sulo bolana na porangi matuana aku mupu cai mupu susaga purai lawata alona tero muje patapulo mero imi cai matona ningerangi tanda tangana boleh lala kantoro terpasai matuana macawa kirumani matuana na porangi manitu kula mandra aga piala macai tomi cai nana magana tuo te donge pema tara pasai la mandra napakan resiko lanat luang asomila mampi bersih mana ni te donge Tahu aja kebelah pada ini nah. iya lah kebelah ini Ada pengalaman. Ada jago. Dulu. hehehe Kasih mewa aku tenangnya. Apa ketenang tuh? Iya naro. Pekko to pasti cerita nero. Jande mampir. Weh. Ina tuh perlu ya kampanye cepi maka deh iko makun rie ya ko perlu istirahat jolo mak bunga ko subi istirahat ko Iya. nah sebab angkan kejadian ini cepi Kejadian nero. terus lah bumpung Oh, weh. pangkan angka waktu kasih masuk bolo bunga-bunga nak waktu serangin nak kita orang ko mati Iya. bunga-bunga terkini apa nama kanja Bunga Malaysia. iya juga bolo bunga cepi Allah angka mana tahu bila boleh munri deni tai Kasih asam. lah lo apa malah perlu kesapang Iya. nah sama koko ya pak kabarata nggak maka de sapang maka kabarata nggak maka de bila boleh munri kak pak Kasih asam. nasang ini kan tahu bila kau boleh munri nasa Dewi tai pak nasang mana dia mau giling mita nasa itu tak giling apa mita dapat cu tahu hacu lo matoi malah lapor lapo ji matoi Sengaja lapor. oh sengaja aja mau lapor Mampu juga tuh. puji matoi ama ko bawa no Sampai kedua ikut. daripada jadi pelanjui Pelanjutnya. Jauh ya aku ya aku pulang. Balik ke cepi lo. Bilai. Ya deh. Ame
mandra iye tarimpak siange turang ilamandra okko sali wole goe pasi topo iya jena miso tasi sapelo na miro taci cakko pina Apa cari? iya ropa la mandra ni taila ba matuana lau mala anda nyarang iya me merola mandra na pakan pengalaman na makin rola ko mundin na matuana la mandra deneri takko matuana iya roren re matona iya letu ko galunge turan ni masang kiseri angkato ni la mandra makalolo pole mundri balam pena pitawe nola iya roren re maton na mega ni sangki serina kokong ini serina ya ro pale la mandra coro pole mundri terutama ampi saya na sampo iya lena seri iya me mama tuana denai rita ko matuana mega ni sangki serina sama naje matuana na para kokong ni seri pato je ampi saya na li seri ampi sana iye pura pale bokina pa kasingi kapura ne sampara ilo bola puna matona capi Ya, pakai ini boleh bu. sampara yang pisai loko je me mabolana manan nak riale ale na turungi pusar dan ni makudara pakitana akaraya tinai lalang eteta kumala seri napanali watana na megala dai kapawala nangkai manitu salah beleng Yokai si yoka na yella tu bola na pakiki inyarena na palen na yampi sana na pana buka pak buku na pana buka pasiona melo merengi je seri sama na to nyarena iya na buka pak kapuna na peran relati nulupo na peran rengila mandra oleh oko ampi sae iya memang matuana tak kita bawa matuana tasilap bawa matuana pamate la mandra waku matu mupu cai mupu susaga mo sanga pore galunge pamate matuana manitu kula mandra meloni je me mayaga tomi cai na namaga namoni je maga pura tono salamte Iya, santa. Mas kuat aku berapa kelawat tapi Ampun, Tuhan kasih. iya memang lala mandra makarani matuan si wani dena tinro matuana makaraya tinai lala baja me makore cauna melo toka makamale iye tarim pasi yang enak jadi mapat di watange loko yolo na manituna manitu kula mandra selika joro mala seri mapat dilat dan ni wataku melo akabala karaya tinala mandra nasangi kapamato aku dewi sengi rencana na melo mina sama kamala mawi si sami mate sojo naya memang lola mandra napanalani kandona na totong yang pisana angkato ni matuan na macin rola komundrina latula mandra turan ni masang kiseri na patojo yang pisana lolo imatuan na oko me majemun rinna tama to yang pisai jalima takoratinu jalima takora mandra makarya tinna mandra marepani matu aku
Iya memang nalaman rak megani sangki serina na koko ini serina nali sekian pisana nama ngina jajekina patame aja nasi wali na tuduki laila lang madukat du bamma tonna okulalan nayam pisai maka daya tinai lala jama jama benranai iya memang lau pigau memang wasam maka mala utama lan nayam pisai mawe mak poro aleke Jangan ngapa tapi jolo sakit. hehehe Oh pasti di aku tanang ya. agam nih bos Ko to pasti ceritane ro makundre lo pasae. Oh tak aga jero. oh ya roh Iya iya. ya tu makun rai capi mataru je stone itu kayak itu Iya iya ro awasar. boleh pasae mali bale Iya. gora yero anu nari kita atau bantai rai gora ye nasang pasaa kamu boleh berakun rai Iya. gili menemak dah balikan dia aja Iya, mana ka makon. ala nasa ngapa nasa muica nasa pasa benteng si balikan ni Iya, pak tahu mataru tahu aju ala Ano kejadian ero? pokok salah bompo Mana mana. Alah. lanjut Lanjut sih. Pura memang ina kapu napane salo bolana di mana nak riale ale kada toni lamandra ampi satu ngepajasi patna lau jajeki mat dukedung wesang ili wetanena iko matu ampi saku paraja mui elau roambu lau runtu matu kalo palau pacuru komu geri Udah bantuan. si kamu harus jokana iya rola mandra naparuntun ni kalau banapian nono ampi sae ramu ampi sae ramu bamma tonna okulalan nai ampi sae maka raya tinai lala jama jama bandranai iya melo lau pigau me mawa samaka mala utama lan nai ampi sae mawe mak mate maleme iya me marola mandra dek mani tanna mate matuan narola mandra okulalan nai ampi sae na prawata ampi sae ne sampara ilo bolana iye macawe kamponge na runtuk polisi na runtuk tentara melo joka maparasi na pale pangi tentara bapakku tentara wat di mogi milau tulu bangsa tai di masyarakat mate mana tentara aga melo milau tulungang pamate lamandra ta tulu mana paci nampakmu tembak ngampi saku mate nih makanya reden dak capi si cerita pengalaman merupakan pengalaman 5 Ya. judulnya Lamandra dua ima perorane ritala latanggoro ya Arkas. Allah ay naro dia Tapi itu ngepala capi lada na paku tanah ya. made ceni kapang capi Ye. si bawa Arkas Ye. geno Iya. kita undur diri dari hadapan saudara pensiun tercinta. Misalkan ada tata bahasa kami yang kurang sopan bagi tanggapan saudara, saya atas nama Sabri Nangka, segenap pimpinan grup 4 Sekawang, mohon dimaafkan beribu maaf. Dengan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah wabarakatuh.